Kanyang laki din! Oh no! Oh, yes! Si kami gayam tatang. Makikita na lang arudan. Ibagampay laang asyak. Apay anya ibagayaw? Umayak ag kape, Jumar. Na ibusen ti kapik iti balay. Anya? Di nakadipastrekan, Jumar. Ag sarsarita takadilatan dito'y ridaw. Ay, sige ah. Sumurek kayo tatang. Ingka man pa ka ng aso ta, Jomar. Itaypay nga agtataol. Hoy, Jomar! Kasarsarita ka. Ingka pa ka ng aso ta mabisin. Ay, kasarsarita na. Katwan! Anyat pang panunutom aya. Tadinak pa in mangag. Salbak ide. Naay. Anyat pagbubusuram, Jomar. Asino pa'y kumangay? Inal daw laki din nga umay dito'y balay ni tatang mo. Ha? Nag-feeling mo da dya lakayin ta kunam lan are dito o nagtibalay. Oh? Di mo pigsanti ag sao. Amangan numangag na ka ni tatang. Kagpay sumuti bagbaga. Papanawo mo, nga po tadyak kayat ti payod na. Nagangsag. Anya? Dan samat ibagbagan ni Jumar kontra kanyak, liisa anak ka. Ha? Makasugat ti panagkikita na. Kasla kumitkita adiles. Anya adilis ti sasawan nyo, tatang? Nagkutong ngam nagdakkel ti ulo na. Anya lakit din ni tatang. Tila madmadlaw yo kini Jomar. Ay pa man di tayo tadisnugag. Diyak kursunada ti panangkikita na kanyak. Kasla akla malablabusan. Anya lakit din ni tatang. Agkakanat manan ti ibagbagayo. Bueno, di na kayat nga umayak dito balayaw. Di yulatan ka di ikaskaso ni Jomar, tatang. Umanlatiw kayo lata dito balay. Awan ti mang laplapod kada kayo. Sa. Umano ka man. Sa. Sa. Bagtit na itang asawam, Lisa. Apay na ibagam abagtit ni Jomar, tatang. Agbugbugaw iti pusa, kat awan mo't pusayaw. Ha? Umano ka man akusa. Na Apay ka agkat katawa ka, tatang. Kasi daw, luklukon lang ni Jomar ti bagbagina. Hey, agawid ak manlaingan. Anya? Meow! 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 Agawid akon! Meow! Anya lakit din ni tatang. Kaslamutan po sa ngagmiyaw. Ay, nujak lakatugangan nila kay Mindaw. Nabayagan nga insinak ti kararwana. Talaga ka busur mo ni katugang ma, Jomar. Una, imbag ano na dalos ko mamang umay di balay. Nagmursing mait. Kapit-pitak kiti saka na nga umunigad. Anya? Nagangdod. Kasla isbutin mo ang tipayod na. Makaulaw. Ay sus, ano sa mo ni katugangam? Awan mitlat maaramidam no umay ijay balayo. Tagmay-may sa aputot na di asawam. Tilay bagbagang mait. Diyak maanusan ti ugalin ni katugangak. Mangirarit iti kape. Anya? Kano inuras nga agtimpla iti kape. Nagadupay ti asukar na. Anya? Di wala di kam agkit-kita iti dadya lakay Mindaw. Sana nasakit ti bakrang ko. Lakay Mindaw. Ay, tatang ko na kuma. Ay, Sinalbag ka, Jomar. Lakay mindo kun ko namatin kanyak. kwa. Hala, agsuri ka kanyak. Apay ko mga agsuri akong kalakay. Naa, at da ka di ibagbagam, Jomar. Ha? Ay, awan, tatang. Ha? Sorry. Ay kasta masursurom ti agsuri kanyak. Apay, anya ibagayo, aya. Umayak ag kapay. Mana, ay, kwa, sumbrek kayo. Ay, umay kayo, timple, ti kapiyaw. Ay, overstaying man ni tatang mo dito'y balay, Lisa.
Bayam ka dilata ni tatang ko, Jomar. Awan mo ti mading ar-aramiden na. Anya nga awan ti madingar aramiden na. Kino inibus namin at tinapay di lamisaan. Anya? Saan la tinapay? Naibus pa di kape kan asukar ta. Anya lakit din aya, Jomar. Masikura na kamangkit kita ka ni tatang mo ang nakaturog dita salas. Sapay nakalislis ti bado na. Agparparang digas labulkan abuksit na. Anya? Anyat sapsapulo nyo diti paraangan, tatang. Ay, sinalbag kitay. Mapukpukaw jay chinilas kaw, anak kaw. Anya? Pinanawak laeng dito'y batog tiri daw yaw. Ay, nabanogak pa yan namang sapsapawl. Amangan maawan mo ti tsinelas yung imay dito'y balay, tatang. Ay, sa anak pa yung agkabaw, tapno malipatak ti saan nga chinilas. Sapay ka, barbaro da dya, chinilas kaw. Amangan no intaray ti aso. Imposible nga itaray ti asaw. Tao laki de tinang itaray anak kaw. Anya? Bala, tulungan nagbanki di amang sapul iti chinilas ko, Lisa. Nasakitan ti sikat ko apo managna. Wan, tatang. Mabait man lang, Jomar. Apay manan. Agpudno ka man kanyak. Anya nga iti pudnok. Sika tinangilambang iti tsinelas ni tatang anya. Di na man pagpabasulan. Jak agilam-lambang iti chinilas. Ulbod ka? Amok na agul-ulbod ka kat. Kasano ti panakamo mga gululbudak? Agtayak day tadwa abukol ti matam. Anya? Isungaklo namon as sika tinangilambang ti tsinelas ni tatang. Hunan! Inlamang kaw. Nangilambangam. Ije kalagdaan tapno marigatan amang sapol. Anya? Ingkalaan, kat isublim kini tatang. Sika na. Apay asyak ti ibaon mo. Sika tinangilamang. Isu asika ti mapan mangala. Nagbayag ka nakisarita iti cellphone. Asino ti kinasaritam? Ni ngayon ti lablay. Tayo na uda kabsat day di tatangkaw. Anyat imbaga nakan ka? Kaya mailiw mo kanyak akaanak ka na. Aya, Kasano mo nga may. Di mo agbakasyonan dagiti kakasinsin kong anak na nga adda ijabrob. sa bagay. Kung may kanong magbakasyon diti balay. 2 weeks ka no? Awan parikot, lakay. Kaya't kumot ang makita ni Auntie Lovely. Nabayagan, ajak nakita. Sino di simang put asa nga ilayaw, li sa anak kaw? Ningay, Auntie Lovely, nga ikit ni Jomar, tatang. Anya? Nilablay ti siya nga ilayaw, anak kaw. Wan tatang, isaw nga agpaisaw. Kat, sa dino nga'y tayan na. Agdigdigos, tatang. Mapudutan ka no, isuan na pan nagdigos. Nabayag ajak nakita ni Lablay. Kaya't kwa makita. Urayik amalpas nagdigaws. Anya lakit din ni tatang. Saan ang nagbaliw tilangam? Napintas ka lata, Lablay. Ay, si ka talaga, Mindo. Aging gaita, bolero kalata. Ay, sa anak nga gululbod, Lablay. Nagsiksekan. Nagpintas ka lata. Ay, nasaya at man ta, napanunot mo ti umayag bakasyon dito lugar, may. Ay na, Mindo. Agmay-may saak nga minin ijabalay mi. Balo na kun tinatay. Ha? Ay, nabalo ka, Lablay? Wen, Mindo. 5 atawon ang nabalo ahak. At damot tinidya abroad dagiti talong anak ko. Ay, agpada tagaya man abalo tinatay, Lablay. Kaslan na itadhana.
Anya ana itadhana, Mindo. Kasla na itadhana ta adwa, Lablay. Anya? Kasla kayat kumanenti agayat iti maikadwa agundaway, Lablay. Abay nga bakit? Malaman hindi mo lagawit ni tatang mo. Agsarsarita dapay kini Auntie Lovely. Anya? Ay. Ada something wrong. Anya something wrong ibagbagam, Jomar. Ay, sa balit imadlaw ko ni tatang mo. Kasla makas asawa apo sa tilangana. Anya? Ay, naapo, agyaman nakta nagawi mo ilang tatang mo. Kung ang laki din umyan man diti balayan. Nabayagda ngamin ang nagsarsarita kiniikit mo, Lovely. Ay, na makaturo-turo ka pa din. Itay pa lang ang suya baka. Kat ala maturog ta nga rudan. Rabi iuna yan. Asino dyan tuk-tuk-tuk ko, rabrabi eh. Unya agpaiso. Asino nga hindi tagtuktok to? Lisa, nakaw! Ah. Lukatan nyo tiri daw! Lisa! Ha? Ni tatang tagtuktok to? Apay anak sublay. Ano ti aramidin na nga diti balay iti kastoy nga oras. Dito'y kagaya man anaturog, Mindo. Wen, Lablay. Di ka ngamin mapanawan kahit. Anya? Sika talaga. Saan ako nagpalpalikaw pa'y, Lablay? Agayatakin ka. Anya? Ay, di na kumamutrabakan iti kastaa, Mindo. Ay, isan ka arabrabakain? Talaga nga agayatakon ken ka, Lablay? Ay, nagpartak kamatan. Ada ka di laeng namnamak, Lablay? Ha? Jack mo, Mindo. Lablay? Ay na, Mindo. Inigamamatan ti dakulap ko. Ay, ayatin ka, Lablay. Mindo? Ayatin na kumamit, Lablay. Patay na patay ako sa'yo noon pa. Anya? Naguli mo dito balay. Sa di nung ay tinapanan na giti ka balay ka. Awan mo niyan tilaplay. Rip mo rin na tayo. Mapanak man na kusina. Nagmerienda man. Mabisik. Kasla da tao iti silid niyan tilaplay. Kunak maawan tao. Ante! Anyat mapaspasamakan ka dita silid mo. Awa mo sumungbat. Anya nga tinang ko kanabtuog. Iamper ko tilapay ko itiri daw. Amot na niya ti mapaspasama ka niyan tilable iti unag ti silid na. Ada tao, Lablay. Ni Jomar, akaanakak. Mindo, pumanaw kan, kartingham. Pag naaknay, Lablay. Tunpak kan ititawa. Anya? Kartingam, Mindo. Saan mabalin makita na ka ni Jomar, akaanakak? Iso magnakan ititawa. Sige, Lablay. Ay, makaamuditan. Tumpuak ako nakastoy. Jomar? Ay, kunakon kat nga damilagro mapaspasamak. Nang ko ti arasasyo ka niyan tilable. Anya? Ay, ikwa.
Kastoy na Jomar. Agpalawagat. Let me explain. Ayatek ni Antem. Ha? Denggam ti pa nagpalawag ko, Jomar. Agayatak atalagan kinilablay. Dumngag kayo anaimbag, liisa anak ko, Jomar. Dan nagkinaawatan mi kinilablay. In short, agjuwa kamen. Day tatipod no, Jomar kaanakan. Lisa, agayan ayat kamin kanimindo. Jak amo no anya ti isong bat ko, Auntie Lovely. Tatang. Jak amo no anya ti maibaga ni Jomar. Kuha. Awan mo kay didakas na. Iso na lang ta. Anya nga tiyawag ko kung ka, tatang. Tatang uno, uncle. Ay ket kompormin a Jomar. Mabalin mo ti tatang ken angkel. Anya? Agpinakawantan Jomar. Saan tan niya agap apa, when agpistan. Ay, kuha tatang. Ay, stay, uncle. Ay, Kat, anya ti plano yo itan, tatang. Auntie Lovely. Ay ket agkalay sa kamin iti mabiit Anya, ay, nagbiitan. Ay na, nagpartak kamutan, mindo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! ay, makabannog at talaga ti agtrabaho. Naku naman pare. Naimbag kumamot noon da ni Tata Goryo. Taited na kumamot din ti sweldo tayo nagtrabaho. Huwag nga rin pare. No napanan na nga tamanin ti just kiyalakay. Ay na, naguyong ngayon. Amo naman ta sa bato ita. Rumbang ang maitag kumati sweldo. Dagiti pinagtrabaho na. Ngampi maraw na. Gagangay ka di dagitibak nang dagita. Pumanasyar da. Sus, salubag kita. Makaungang kita pare. Pagsasawak na dyan kay. Anya! Ay, pasensya kay kuman. Nagururay kayo kanya kaon. Ay, unta ta. Awan parikaut. Just kikalakay. Nagpayag ti pa nagpasweldo iti trabador mo. Ha? Ada ka di bagbaga ang pitraw? Kotata, awan mate. Awan. Ay, mapankan samot ije ayuyang mo. Kalpasan na maalam ti sweldo, pare. Ha? Kastal talaga pare. Awan nga rin asawa nga sangputan. Hindi mapanpailangan liwliwa si gamit. Ay, si kaki di mo't pidraw. At damot ti na masangpot medyo balayaw. Dumalatamot ati inakin asawa. Nala, itid yun ti sweldo mi tata. Tamapan kami mo tan iti papanan me. Mapan ka talaga ije inuman, pare. Ay, uwan na pare. No agawid ak namin iti balay. Maboring ak lang. Sika man, no mayat ka nga umay kanya. Mabinsan ton. No day ta ipapan mo iti inuman. Ingkalasarong karanan di babae nga ibagbagam nga armam. O di may mayat. Sakit lang ti ulo dagita babay. Just kigit eh. Naa. Ala pare, inkan no sa di naman ti papanam. Basta siya, mapanak uminaw. Agawid ak tulatan intun maulaw ti lugit ko. No? Ay, sika talaga. Ay, abaw. Nala, ingka nga rin. Ay, kung nga rin pare. No, agawid ak namin iti balay. Maboring ak lang. Sika man, no mayat ka nga umay kanya. Mabinsan ton. No day ta ipapan mo iti inuman. Ingkalasarong karanan di babae nga ibagbagam nga armam. O di may mayat. Sakit lang ti ulo dagita babay. Just kigit eh. Ala pare, inkan no sa di naman ti papanam. Basta siya, mapanak uminaw. Agawid ak tulatan intun maulaw ti lugit ko. No? Ay, sika talaga. Ay, abaw. Nala, ingka nga rin.
Nabartak ka man anak ko. Siyempre, anak. Napalak nga ron iminom din na partagak. Aniya. Ay unay kan, Pedro. Awa na talaga tinasaya at apan nakisaritam. Ay, ano pa'y ayananang nga danabartag ang makasarita iti nasayaat. Ha, at daya man. Ala, di kan sumanao. Tamang makapungtutak lang iti panagsasaom. Ingkan maturog tapno mausawan ka. Wala nang masusunod po. Isu ang mababaakan kan kat. Gaputa day taarak ti ammom. Di mo ammaw nga agharam iti balasang. Ay, isan mo na dagita ti bagbagayo na nang makarangrang iti lapayag. Apo, nagpintas mo tayo na ta cellphone mo pare. Kasla ka barbaro ah. Siyempre apay just. Pao, Daytoy tinangigatang iti sweldok idi Sabado pare. Brand new a cellphone ko naman. anya. Sa anak man anapan iminom. At least, may cellphone akong bagaw. Oh. Ay, umapalak man iti dayta cellphone mo pare. Kasla nagmayat pa iti kamera na. Ay, una, mayata talaga. Uray dagiti pangit. Mabalin a pagwapon kan papintasan na. Anya. Iso na lang tano baak. Ay, awan, baka talaga. Sana mabaliwan. Si kamot pare. Tila ibagbagamay. Agaw ko lang dahi ay. Sige, di mo. Seryoso nga mintirupam. Iso kayat kamat a makita nga agisan. Ure a pagbetak. Umapalak man iti kabarbara cellphone ni Berteng. Ha? Naimbag pa'y dayjay. Tanakagatang iti cellphone na. Nagmay ti kamera na nanang. Ikas taya. Ay, Makagatang kamat ka no talaga nga iurnungam. Si ka nga men, pasig nga arak ti pag-ipanam iti kwartam. ha, nagaduman nga ibagayaw. Pudno mo ti bagbagak sana ya. Alam mo na eh. Aguno nga mamay. Tagumatang iti kabarbara cellphone ko. Naskan ang nangingina. Ganti cellphone ni Berteng. Aniya. Tapno saan na just ah. Kaya't mo asawan. Just ni Berteng. Iwan, just ti cellphone na. Agraman jakin ko na na. Iso anaskan. Ananginginan to tigatangag. No bilang lag. Ha! Saan ang agpabak nanang? Nagmalas mo tikas tuyo na biyak. Day, apay nga iberteng. Anyat palikot mau. Ti cellphone ko ta. Di kabarbaraw. Natinag ko itinagluganak itay. Anya. Ay, unay na yapaw. Swildok iti manual daw tinggatang ko iti dayja a cellphone. Awampay makabulan natinag ki den. Ay, unayag. Di ka nga miningkarga di tabagbaw. Ay na, sapay la kumata da konsensya ti makapidot tay sublina. Awam magkidi password na dayja Kat sa pala kumaata kasta, berteng. Sayang ba tinagbanuga may timanungal daw. Ay, unay daytan akin awan ti panunot mo pare. Saan mo ta kasta paray? Talagang aksidente la anat nagko. No, saan ko anat nalabit anat dukot. Awanan na. Awan pa'y makalawas. Manipong ginatang mo na ijay. Yung napukaw mo dagos. Ang careless mo naman. Anyang nga ka awa mo perfecto a tao. Saan man arasun day ta nga awan perfecto. Talaga burara ka nga men. Siguro, numabalin nga iwarat ti mabagbaging. Nabayagan nga intangal ti aso day ta mabagbaging. Burara ka eh. Anya? Ang mga noon nabayagan, ang inalngal ti aso dayta, gapu iti kinaawan, annad mo. Kaasimat no asino tinakatinag daytoy cellphone. Sapay madlaw a kabarbaro.
Uwan niya rot. Kita am aditano adda mabalin nga awagan. Tapno isublita dayta. In fairness, naggwapo ti akin ko, kwa, friend. Anya? Un friend, kita am ngamin oray medyo nangisit, ngam adda apil na. Na. Uwan niya agpaiso ah. Isublik da ito'y cellphone anapidot na iti akin ko, kwa. Amangan no isukit din ti dawan ko, friend. Nay, ina. Si ka talaga, Luisa. Basta gwapo, sige-sige. Ngam into no nagbabae, agmangit-mangit ka. Saan ko mamatakas na, friend? Panagkunak, nasingpot ti akin ko kwa iti cellphone. Anya ko nang pare. Agdabalasang asabtam. Wayne, balasang dyan nakapidot iti cellphone ko. Iso nga hindi gusak mo na. Kita man no bagay ko mo lang ti pumada. Nilaki din aya. Anya bagay ngay bagbagam ma. Si kalatama ni Berteng. Awan nagbaliw. No di pa nagkunam, kat gimwapo ka. Ay, nagbidot ka pare. Anya kalaki din. Kontrabida ka. Umay kagi din Anya tayo mo, no da kadwa di balasang. Tapno mabawasan na giti baak dito yung lugar tayo. Son man alay tabak-bak ti bagbagam si Kaberteng. Mapling tilapayag ko kat. Gagangay at talaga ti baak. No. Nakanayo na napudot ti ulo na. Wala, kita kan? Panawan kan? Abangan mo siyak tumanan ti pagdasalan day ta awan kwenta na apungtot mo. Agyaman na ka, tayin sublin ti cellphone ko. Ading anapintas. Awan anyaman na, manong anagwapo. Ay, huwag gayam. Amangan no mabalin ama amuan tinagan mo. Sure, manong. When gayam, siyak ni Luisa. Ay no, apo. May bagay unay tinagan mo iti kinapintas pa. Ang awan nak mo. Ay, saan? Saan nga gang angaw? Ibagbagak ti pudnaw. Ay, huwag gayam. Siyak mo ni Berteng. Barupay. Gwapo kan nangato ti isbok. Anya? Ay, joke lang. Ngam, kinapudno na baro akpay. Sika ngay. Kaslamat kin ka, balasang akpay mo. Awan ti agungayt no bilang mamuak ti Facebook account kan cellphone number mo. Awan, si kakit di man. Maala, yag mo ti cellphone mo, ta isave ko ti number ko. Kan i-search mo matan ti Facebook account ko. Ay na, agyaman ak, Luisa. Ay na, nagkwapo matan. Apaw? Itay ka pa'y apalpaliiwan kat. Anya man ti makagapo, itiday ta akilig moments mo, ampiang. Anya pa ngay, no saan aday di aberting ti makagapo. Anya? Tapno ang mom friend, inala na ti cellphone number ko. Kan good news, friends kaming iti Facebook. Ha? Ay na, nakaragrag sakak man itangal now. Sapay la ko ma, taawan patingga na dahito akinaragsak ko, friend. Ay, Jack amo kan ka. Ampiang ka talaga, sipod pay. Ampiang no ampiang. Ngam mamati ka manuan no saan. Naidumduma ti panagayat ko iti dayja amperting. Anya? Damdamo pa'y laang anakita, kan naamam mo jay tao. Ngam panagayat adagos, ti ibagbagam. Love at first sight nga, di ba? Anya ko nang pare. Kayan ayat mo, di babae ang isubli ti cellphone mo. Wala, puno ti bagbagak. Sanak mo't nga grup-grupo nga ulbod. Sana ya? Sana all, pare. Sana all talaga. Amok pare. Adda isurok kun ka, ha? Tapno saan ka nga agsana-sana all. Kastoy. Ingka agaram. Ha? Ada mo ni highly akursunada, hindi pa lang. Sana ya? Hindi pa lang da dyan, ya. Saan itan? Ngamain.
Bimakit matan tilangana. San akas ini a baby face. Anya? Mangkita lang iti sa baling armag. San lang nga day dya ahili. Bakit matan tilangana. Ngam ni inang ko. Yan lagi din. Pangusaram nga ibay, iti nasweldo mita, Pidrao. Ha? Ang mga no ibagam manay na mapankaw minaw. Hay na, pangasim ko mamay, tahuston, Pidrao. Ay, sana ka mapan uminom tata. Inak man mat gumatang iti cellphone ko. Ha, nay, hitaman pa yan na panunot mo agumatang iti cellphone mo, Pidrao. Huwag tata. Kalpasan na, igagarak man mat nga itinag iti pagluganak. Barang jay tumangisuble, kat isuntumot tagbalin akayan ayat ko. Anya, Akas yun ni Berting tata. Natinnagnag pa iso ti cellphone na. Ngam nagasat ma, takaayan ayat na itan ti balasang anaka isubli. Pidrao, saan kamot abagday iti panagkuna? Tata, amangan no isumot ti mangilisi kanyak iti kinabaak. Agpampanunot ka di Pedro. Unaw, pasigan nga arak ti adda dita utak mo. Nanang, apay kastamot ti panagsasauyo kanyak. Pampanunutom ka di ti ibagbagam. Iso lang nga rod mo ka solusyon. Tapno sa anak ama baakan nanang. Nyalaki din aya. Hay, jakam mo, noan yan ti mapaspasamak ken ka. Saan kayo ngagsaw nanang? Saan mo't ada kayo ti akin kwarta iti igatang ko iti cellphone. Una yun aya. Jakam mo ken ka, Pedro. Nga malaa, aramidom day tamom. Takitak man no nasaya at ti pagbanagan na. Uwing kaday nanang. Anya tamo tayo. No timbang isublin to iti cellphone. Kat napimpintas pa nga amang ng tikayan ayat ni Berteng. Ha! Lagi din. Anya? Pinaypayso mo yung tinag ti cellphone mo, tinagluganan? Kay uwan baray. Pudno mo tibagbaga. Sana mga ulbod akasking ka sana ya. Na, ay una yun. Kanayon mo nga ibaga kanyak amaagak. Ang malaman. No asino ti maag at talaga kadatang agkumpare? Sika ah. Uray po utang. Addang tumot ti balasang amang isubli ti cellphone ko. Anya? In wallpaper ko pa'y nga rod ti kagwapwa na picture ko. Tapno makita asigon. No asino man ti makapitaw. Jak amo no niya ti ibagak kang ka. Jak amaw no kasano ti panangibagak iti... Tinamaag ko nam. Na? So, uray po utang pare. Napimpintas to nga amang ti balasang amang isubli ti cellphone ko. Ngam iti kayan ayat mo. Kasla nagtupakan tilang ka ti rupa na. Na Ay, ang ako lang pare. Ngam, pudno. Oh, apayakas na tilangam. Kasla karuprupa matan jay ladawan ti limagasot apiso. Nakapamimig ka mat. Ay, nanang. Manungaminan alawas ti napalabas. Ngam, awan mo ti balasang amang isubli ti cellphone ko. Aniya. Kanayon ko nga awagan ti numero. Nakasalpak iti cellphone. Ngam, saan mo ti agring ti jaskay? Aniya. Ay no adaman ti jaske, si kadayta. Kidamaag mo dayta. Ayawanan. Saan na may subli di cellphone mo? Amangan no saan abalasang tinakapidaw. Amangan no bakit abalo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel.
Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Nag-uumbong kayo man na babae. Apay, anya ti problemam aya si Kapido. Talaga mat, manang ingga. Talaga di mamingga ti kinangiwat mo anya. Nurinugya mo di nagngiwat, kaslasaan pa yun ngagpatingga. Anya, apay, anya kumatibibiyang mo. Biyag mo aya ti biyag ko. Ha, ipapaayan nak aya iti masapsapol ko. Tapno pakibiyangan nak. Kita man ta. Nagadun ti imbagam manang. Talaga di kagpatingga ngagsasao. Kaskala dadaal plaka. Ano niya? Ay, nya lagi din na ya. Apay manan, Hugo. Agsabsabat manan dagitakiday mo. Kasano asaan nga agsabat dagiti kiday ko? Napampanugak lang nga rodan iti panagtrabaho. Saan pa'y anasaya dagiti manggag ko kadagiti tattao. Apay ka di manan. Ay naingga, kaano aya nga agpatingga ti kinalaing mo amang istorya iti padamatao. Anya? Ha? Day talagayam ti bagam. Hoy, Hugo! Apay, anya aya ti imbagadakan ka. Nagmalmalem kayo kano ijay tersina ni Digna apada machismosa. Tay kaaruba tayo kanumanen anak ki asawa iti Amerikano ti pagis-istoryaan nyo. Ah! Wen, Hugo! Naku nami lang met, nga apay nga taakinayat day nga Amerikano day akaaruba tayaw, kat saan met napintas. Ay, salbag ka abakbakatan. Musa ka lang rudan, nauyaw ka pailaang. Apay, panagkunam ka di kat napintas ka. Ay sus, kaslan nagkupas amaong tarupam. Inaayon mo pa'y dayta kasladram apam magim. Ay sus, inatiw na ka pa'y ni Panyang abaak. Anya, kasla imbagamon anagalasak, Hugo. Katuan mo ta talaga. Kahit apay nga rod akinayat nak. Ha? Kasla kanumit di nak inaram. Ay, jak man mo. Gapo siguro at taawanin ti makitak idi asabali abalasang. Ngam uray kumano kasta tilangam. No nalinis mat ti kaunggam. Ayusin kanyak dayta. Ay ngam, saan mat? Tanagalas ti ugalim. Pati lang ah. Ay na, mabalinlaang nga ipadawat ti asawa. Impadawat kan anabayag. Anya? Manong Hugo. Nay, apayan natin ka. Apay, anya ka diti sang-sangitam. Manong, nasakit nga min tinakam ko kin ni Manang Inga. Ha? Apay, anya ka di manan ayati inaramid na ken kaading ka. Kasano, ininsulto na kiti kastahunay. Anya? Kinunanaan na puskol ka no ti subil ko. Na, Gaputabi sukul tinaginawan kanyak day dinanang ko. anya? Imbaga na day ta? Wan manong, magmag na kitay idi ayaban na. Ngam pinukawan na. Napanak ata ko naknuan niya ti bagana. Ngam kas di matgayam. Ay, susabo. Malaading ka. Bayam. Pagaak ni manang mo nga ingga. Wan manong, kat pasensya ka na. Gaputa si kati pangibagbagak iti sakit tinakam ko. Nasaya at tasipan manang ingga. Anya, manang Inga kung kunamkit din kanyak. Apay, naumakan kanyak. Apay, di na kun kayat nga awagan iti bakat. Iso amanang kung kunamkit din. Dayta ti paglaingam ingga. Sa bali manan tinaturong ti saom. Apay ngamin aya, anya ti parikot mau. Apay ingga, panagkunam ket napintas ka unay. Apay, panagkunamat kat laadak. Ha? Apay nga raw nga inayak na. Ay naingga, maibusan ti pasensyaken ka. Apay nga imbagam kinivina anapos ti subil na. Ha? Saan ka lang nga chismosa ingga? Nauyaw ka pa'y! Kahit ang paiso mga meng. Ay na, ingga, pang-aasim tagbaliw kan. Kita umot day tabagim ah!
Ugaw, tulungan nakman. Apay kadi. Tulungan nakman amang basa iti linaon day ti asurat. Ne. Apay, akin surat aya dita. Naggapo iti iskwilaan. Amangan no adda meeting munuan niya. Ha? Ay kat basa Apay, di mo kadi ammo ti agbasa? Nakalpas ka mo ti grade 6 Wen, amok ti agbasa. Ngem jakman ammo. Jakmet unay makita ti basa ko ma. Anya? Wen, blur ti panagkita. Ken sabali ti rikna. Jak amo no apay kastoy ti mata. Ay nabayag ka din anariknam dayta. Wen, ngem jak laeng kaskaso. Ta ipagarup ko no gagangay laeng. Ay, tinasaya at agpa-check up ka. Ang mga no sa bali daytan. Nadamag mo ka din ti may papankin ni Manang Inga? Saan pa, Ivina? Apay ka di? Nakapsot ka nung ti panagkita nan. Ha? Wen, dayta ti bagbagada. Kasta aya. Ay kat, nasaya at ano kasta? Anya, ay sus, saan ang makakita na imbagay tao ngam nasaya at kung kunam kiday. Wan na, Ivina. Tabarangin ton sana na makakita. Maksayan, ti kinachismosa na. Anya? Ay, si kababat ka Inga. Si kakadidayta na nalulita. Wan, apay, di na kon mailasin. Apay, ang nakasarukod kamutan. Ay, pasensya ka nana. Apay, ang kas kamula bakit unay di talang amaw. Nakaantipara ka, sakit nakasarukod ka. Ay na, di nakatawaan nana. Saan asinsinan ti kasasaan ko ita? Apay ka day. Saan laang asarukod day to'y? Anya nga rod nga'y. Baston day to'y. Agsipod ta nakapo yun ti panagkita. Anya? Ay kat kasano day tan? Ay kat kastoy nan anana. Bareng makarecover ti mata. Apay ka de. Apay, anya di ibagbagam itay ijay lugan. Jak mauawatan. Nipido Adda kanumit sinikugan na. Anya? Wen, Vina. Iso nga ay na, kitaam kiday. Amangan numailawan kalaang kankwana. Mapanagnakan nyo ka di dayta, manang? Wen, gaputa idi adda kami paylaang ijay sigod at trabaho mi. Amok atunggal lunch break. Maturog da ijay bakante a pwesto. Ngamin, adda bakante ijay. Iso nga ijay kami nga agap-aplag no kayat mi ti agilad. Anya? Wen, Vina. Iso ano siyak ti sika. Kitaam. Sino nga iti babae, Manang Inga? Ay na, jakon ibaga, Vina. Sikan ti makaammo amang takwa. Pido, agpaiso ka day, di imbaga ni Manang Inga. Nga niya. Nga adda ka no kadwam amat maturog ijay bakante a pwesto, ijay pakitang tangdanan nyo. Anya? Imbaga na dayta. Wen, Pido. Mas dawak mo tititay dya ba kata? Nakapsot ti mata na. Nulabsan ti agsaw. Saan na makakita? Ngam ado ti ichis-chismis na. Nakita na kami nga ta. Dayta nga rod, Pido. Ay na, bili ba ka talaga kin ni Manang Inga? Bulag, ngam chismosa. Ala, Huston. Di mon ulit-ulitan nga ibaga dayta. Amangan numadaksan ka. Talagbabain ka, sika Inga. Apay aya, Hugo, awan pa'y matimbagam, ngam ko nam amang ibabay ina. Katagpay sumot nga main. Ay na Inga, agpanunot ka man. Kasano nga ibagam nga adda sa bali a nobya ni Pido? Kat agab-abay dapay amaturog ijay pwesto, apay makitam ka di dagita abanag. Ha? Apay Inga, no pag naam di mo makita, nga makakita ka iti ichismis mo.
Anya. Kababain day tangar aramidem Inga. Amom ka di amabalinda ka nga idarum iti day tangar aramidem. Ha? Saan aday ta aha ti kayat ko amangagken ka Inga. Ay na, inton marurudak isubli ka kiniinang mo. Isungmot lakas ta ka. Anya? Isubli na kon kininang ko, Hugo? Wan, isubli ka talaga no di ka agbalbalew Inga. Ha! Naya pa yung nagsangsangit ka, Martinga. Ni Hugo, anana. Kunana nga isubli na kon kininang ko. Gapo siguro at akastuya kaun. Ay, unay mo't daytan. Nasakit. Saan ko mo't adinawat dayto ya kasasaad ko? Nga mapayalaksidan na kon ti asawa ka. Apay, aya ati kunana. Kinunana nga isubli na kon kininang ko. Ala, bayam, kasaritak to ti asawam. Wan, katagyaman ako na inana. Apay, ngayon baga may problem ti asawam kininang na. Anya, nay, asino tinakaamuam nana? Di inga imbaga na kanyak idikalman. Kat permay kisangit na. Ay, una yun ni Inga. Pati siya nga asawa na ichismis na. Ha? Ay, nana, di yu patpatsin dagiti ibagbaga na. Awan ti imbaga kakasta. Nga mapay nga raw ngagsangsangay. Jakman amukin ko ana, nana. Ay, amangan ano sa bali tinagawatan na ti imbaga ken ko ana. Tikunak ken ko ana, no di na baliwan tinaalas nga ugali na. Ison, ti panang isublik ken ko ana kiniinang na. Ay, nagadayo magayam. Sa bali ti indanon na kanyak. Sa kitagsangsangay. Huh? Kundi sangit tamangal ala siguro iti simpatya. Anya? Inga! Inga! Apay aya, ingga ka nga ingga. Umay ka man dito ita si Pangulan ka. Ay manjak, naglalaingamon ngay amang si Pangul kanyak. Talaga nga awan preno tangiwat mo, Inga. Nagalas ti ugalim. Anya? Pati siya nga asawam, ichismis mo. Abay, adaya imbagak nga isubli ka kiniinang mo. Ha? Apay nga imbagam kininana Lolita, nga imbagak nga isubli ka kiniinang mo. Kahit iso mga main. Ay, day tati madikan ka, Inga. Chismusa ka, ngam tulang ka mat. Di mo dengdenggan ti maibagakan ka. Anya? Tikunaken ka. Isubli ka kiniinang mo, no di mo baliwan day tanagalas nga ugalim. Anya? No kasta ka kanayon, talaga apay paisok timbagak. Tama uma akon Inga, ba uma akon ken ka. Ugo, ikanak man iti 200 pesos mo. Apay, anuam ti 200 pesos. Adaman bayadak ije sintro. Anya? Anya abayadam? Kwa, bayadak man je sarming anabutak ko. Anya? Apay, anom? Nabanggak ti glass door. Iso anabutak. Apay nga minatila papanam, kat di ka unay makakita. Ay nahugo, napigsa ti panagkita. Ha? Kahit apay nga rod amang bangga ka no napigsa ti panagkitam alaman. Ah? Ay, Agnakam kan Inga, aklunam nga minan ti kinapudno, adi ka makakita na imbag. Kat numaminsan, saan nga min atila papapanam, tatila pakapaspasubwam. papanam ka de, Hugo. Anak man ni Jay Daya, Apay, anya ti alaom ni Jay. inak makisala, inak man mangkita iti balasang. Anya? Wen Inga, ita ti kasarda vina. Anya? Ita ti kasarda. Ay sumurutak man nga rod. Ay saan? Agbati ka. Apay, ibain na kon. Gaputa saan ako na makakita.
ibain na kun akibinan, idinto ta kanayon nak akibinan, idi kakaskasarta. Nga uray nalipit ti pagnan. Saan ati kasasaad mo ti ibain ko, Inga? Ngam ti aramid mo akinachismosa. Anya? Wen! Mababain akon. Gaputa saan ka lang arud unay a makakitan? Ha? Namintakil ka pala a chismosa, Inga! Ha! Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.